Salibonani bathandekayo kuyo yonke imango elikuyo. Singena kusifundo sethu esiqhakathekile wesifundo sesithupha kuleli ikota okhuluma lana ngumfundisi uG Mlilo inxusa engilako bana baziveze. Salibonani babukeli labalaleli okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani bathandekayo indawana zonke. Mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Babukeli labalaleli kuyinjabulo enkulu ukuhlangana kulesi sifundo engikukholwayo kubana liyabusiseka. Okhuluma lani nguKlaino Smaphosa. Sizanxusa leli thuba ubana sikhuleke nini. Babo ingcwele okhona ekhaya ezulwini sithanda ukubonga kusinikela ithuba njalo ukubana sidatishe sona lesi sifundo sinxusa ubukhona bakho moya ingcwele kubana bephakathi kwasona lesi sifundo nxa siza kusifunda esikukhulekelayo kubana siphile ngokwentando yelizwi lakho. Phezu kwakho konke ekufundeni lekuphileni ngokwentando yakho sikhulekela ukuthi kungabi yize ukubana mlimi sithole izifundo ezinjengalezi sisale sifanana. Ekupheleni kwento zonke sicela kuba khona ekhaya ezulwini ngegama likaJesu. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo, siyaphambili ngokukhangela izehlakalo ezehlela ukukholwa ekakhulu ngezinsuku zobunyama. Lamhlanje isihloko sethu sithi sona ofakazi ababili. Ake ungifundele uIsaya 40 ivesi lika 8. Utshani buyabuna, amaluba ayakhithika, kodwa ilizwi likaNkulunkulu limi kuze kube nini. Ilizwi likaNkulunkulu limi kuze kube nini. Sizananzelela bathandekayo ukuthi ebudeni beminyaka ilizwi likaNkulunkulu lingene phakathi womumo ehlukeneyo. Kukhona nongasiqambe ukuthi leli lizwi lingene emumweni onjani. Kulowo mumo elangena kuwo kuvumelana njani lendinyana yokufundo ngekhanda esibale nje manje. Imbali mfundisi iyasivezela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lidlule ezigabeni ezesabekayo kakhulu. Lidlule ezikhathini zokuthi laliwe njengelizwi likaNkulunkulu, lichiswe ezitridini, lidatshulwe, labalikholwayo babulawe, babotshwe, badliwe izinyamazana. So ivesi kodwa esiqeda ukuyifunda iyasivezela ukuthi utshani lembali nxa kungabuna kodwa ilizwi leli limi phakade. Imbali iyasivezela mfundisi ukuthi la nxa ilizwi likaNkulunkulu lingene emumweni onjalo kodwa silibona namhla silokhe siliphethe. Amen. Ende liyaphathwa uJesu azafike. Khona lokho kuyasivezela ukuthi kakula mumo ozafika ulesule leli lizwi ulisuse. So lo mumo loba umubi okunganani sibona ilizwi lisima lisala likhona ngoba leli lizwi likaNkulunkulu. Ngicizelela khonapho. Sithola ukuthi kulempi enkulu phakathi kwelizwi likaNkulunkulu lemfundiso zabantu, imkhuba yabadala esithola ku Matthew chapter 15 lo Mark chapter 7. So izinto lezi ezimbili ziyaphikisana lezi. Lizwi likaNkulunkulu lemkhuba yabadala kuthi ukuthi even emhlabeni khathesi izinto ezimbili ezifundiswayo. Lizwi likaNkulunkulu lemfundiso zabantu. Kodwa esikuthola lapha ukuthi yebo imfundiso zabantu zikhona kodwa okuza kuma ingunaphakade yonke yilizwi likaNkulunkulu. La nxa uMrs Mhlanga uletho kunye lapha ukuthi ilizwi likaNkulunkulu leli ladlula phakathi kwezigaba ezinzima uSathane ejonge ukuthi licithwe. Abantu befaka endaweni elizwi likaNkulunkulu imkhuba yabadala. Ekucineni sithola ukuthi hayi okuza kuma lesiza kuthola esifundweni lapha yilizwi likaNkulunkulu la nxa kunjalo abantu belwisana lalo bezama ukulicitha. Siyabonga. Sikhona apha kundinyana yokwaziwa ngekhanda. Nxa sesiqathanisa lesihloko sethu esisinikwe namhlanje ukuthi ofakazi ababili. Sivezelwa ithemba elokubana iBhayibheli yilo lapho esikhuluma ngalo. Yibo laba ofakazi ababili esibavezelwayo ukuthi
la namhlanje kwathinta lapha uMsimdlanga ukuthi la namhlanje ngaze sithini yilo lokho esiliphethe yilo lokho esikhuluma ngalo ngaze uye emthethwandaba uzathola ukuthi iBhayibheli lokho elimile zonke lezi ezinye izinto ziyadlula mfundisi ngamafitshane nxa usuchothana ofakazi ababili iBhayibheli ungachaza ukuthi kungenxa yokuthiwa ngofakazi ababili. Okay, singachaza ngale indlela sikhuluma ngeTestament elidala. Ufakazi wokuqala. Sibuye kuTestament elitsha. Okay. Kusicacisela sobala ukuthi uJesu imbali iyasitshela ukade kusenzakala ngale kuTestament elidala. Nxa sibuya kuTestament elitsha sokugcwaliseka lokho kukade kungapi kuTestament elidala. So kungela Testament elidala ngeke sizwisise ukuthi uJesu uzazalwa. Siyabonga ngokukhangela leli gama ukuthi ofakazi ababili Msisimhlanga nxa uthiwa ofakazi ababili bafakaza ngani? Powerful. Okay. Umaphoso usevezile lapha ukuthi nxa kukhulunywa ngabofakazi ababili iOld Testament le New Testament. Right. Right, ofakazi laba bafakaza izinto zathinta ezimbili. Yeah. Bafakaza isisusa sento yonke. Fakaza isisusa sento yonke lesisusa somthetho kaNkuluNkulu lokuqhubeka kwawo iphakade yonke. Okwesibili ofakazi laba bafakaza icebo lokusindiswa komhlaba ngoJesu. Amen. So umaphoso sevezile lapha mfundisi ukuthi kule mfundiso ezikhona eziziyake zize zokwala iTestament elidala sithi ngoba sesiku lesi sikhathi uJesu esezelwe kumbe ngangale kokuzala kukaJesu asiselani lalo. Kodwa kuyasivezela ukuthi ofakazi laba babili bakhuluma intonye abayikhulumayo. Ku-Old Testament sithola umthetho kaNkuluNkulu sekeliwe. Siwubona uqhubeka i-Old Testament yonke lo Jesu efikileyo simbone uphakamisa umthetho lo. Uqhubekiswa uJesu aze ayibuya okwesibili. Njalo i-Old Testament ngama sacrifices. Right, le sanctuary inkonzo zonke zethempelini leziyana bekuyi ma symbols bekungumfanekiso wecebo lokusindiswa komuntu ngoJesu. So imhlatshelo yonke mfundisi esiyithola ku-Old Testament iphakamisa isiphambano uJesu esindisa umhlaba. I-New Testament ibisibuya ke ama pieces epuzzle ingena ke ukugcwaliseka kwalokho okwakukhulunywe ngoJesu. So kuhamba ndawonye. Ukuze silizwisise ilizwi likaNkuluNkulu bekufanele balaleli lababukeli silifunde ifoundation isisekelo sili Testament elidala. Yilo elizenza sizwisise kuhle i-New Testament. Njalo mfundisi kuyasiqinise kukholweni nxa sibona ukuthi okwathenjiswayo kwakhulunywa nanku sokugcwaliseka kungaphuthanga ndawo. Khona lokho besifisa ukuthi ngasiya kunanzelela ngoba kuyasiqinisa kakhulu ekukholweni ilizwi likaNkuluNkulu. Siyabonga. Ngibona nilindaba inkhona sizakweluka esiya phambili akhuluma ngayo uMsisimhlanga. Utshile ukuqalisela ukuthi leli lizwe lahlaselwa kakhulu. Ladonswa ngamahashi, lahudula ezitaladeni. Lachiswa, ladatshulwa, lenzwa yonke into. Kodwa indiyana yokufunda kwekhanda sesitshiyo ukuthi yana iyatsho ukuthi kodwa leli lizwe kaNkuluNkulu limi kuze kube phakade. Iyiphi inkulumo esikhumbulayo ekhomba ukuthi lelizwe kaNkuluNkulu nembali elingumfuziselo elifakaza ukuthi lelizwe kaNkuluNkulu alehlula umuntu eyakhulunywa embuzweni wabuzwa uThandela William Thandela. Ngicabanga lokho singakuchiya phandle. Yes, kubalulekile mfundisi. uThandela onguye owa translate iBhayibheli elilethe kulimi lwabantu eEngland. Kuthiwa wabuzwa ukuthi ngubani okuncedisileyo ukuthi ilizwi leli lihambe umganga wonke. Kuthiwa waphendula wathi nguBishop waseDurham
Yeah. Kuthiwa indoda le imfundisi iyancedisa ngalindlela. Lapha ngihle ngabona ukuthi into kaNkulunkulu kalula muntu ongayimisa amelane. Yeah. Ngoba kuthiwa lu bishop wathenga amaBhayibheli amaningi kakhulu. And khonapho kuthiwa wayengawathenga intengo yawo. Wayewathenga ngentengo ephezulu. Ngicabanga ukuthi wayezama ukukhanga lo owathengisa uthabisa amaningi ngamandla abizwa imali. Kanti kuthiwa esewathengile wawathenga ukuyawachisa. Kodwa lo ayethenga kuye wayethatha imali leningi ayeprinta amaBhayibheli amaningi. Awahaza indawana yonke. So ngenye indlela mina mbona uNkulunkulu lesandla sakhe mfundisi. Akula muntu ongamelana leli lizwe. Ngoba nxa kuyikuthi ede ngithenga ukuthi kuye kutsha kodwa ngisale mangele ilizwi lokhe limemetheka lisiya phambili. uNkulunkulu uya-overrula ama-events wonke. Lapho sicabanga ukuthi sesichayile sesimisile, uNkulunkulu uyaphutsha ngale. So okaNkulunkulu ngeke kwamiswa. Ngeke kumiswa. Bakuvele kuphele besikhangele bebahlasela amaKristu okumangalisayo. Kodwa lapha babulala khona oyedwa kuvumuluka abaningi kakhulu. Baze bathi igazi lamaKristu liyini? Liyintanga. Yes. Nanti lelizwe laNkulunkulu liyintanga futhi nxa sisiya lapha. Bathandekayo. Sizawukhangela sibe silesifundo salamhlanje okuhlaselwa kwaleli lizwe kwemibhalo kanye lokholo lwesiKristu. Okuchitheka kwegazi elageleza esitaradeni zangaphi zaseFrance ngeFrench Revolution. Sizayikhangela inkemba abesilungu basebenzisela ibala ukuthi eyasebenza kakhulu kuthiwa igiloti. Eyokuthi uyalaliswa ezengeni edengezini waqume nje ikhanda lakho ngenxa yelizwi kabani likaNkulunkulu. Mina ngilombuzo bathandeka nxa singena kulesi sifundo sonke izihlobo zami ezithandekayo ngiyezwa ukuthi kanti leli Bhayibheli esiliphethe ezandleni zethu siliqakathekisa kangakanani. Banengi abachitha igazi labo ngenxa yaleli lizwi. Amen. Wona uqathisa kangakanani uyalibala yini? Asizibuze soda. USamulo 11 verse 3 kusiya ku6 uthini? Ofakazi bami ababili ngizabanika amandla njalo bazaprofeta izinsuku ezi 1260 begqoke amasaka. Laba bayizihlahla ezimbili zama-olive lezinti ezimbili zezibane ezimi phambi kwenkosi yomhlaba. Umuntu angazama ukuzilimaza. Kuphuma umlilo emlonyeni yazo uqothule izitha zazo. Le yiyo indlela umuntu ofuna ukuzilimaza afa ngayo. Abantu laba balamandla okuvala umkhathi ukuba izulu lingani lapho beprofeta njalo balamandla okuphendula amanzi abe igazi. Lawo ukuchaya umhlaba ngezihlobo zonke zezifo kanengi njengokuthanda kwabo. Laba bantu. Laba bantu. Ngasilalele kulemcijo bani emihlanu ngabofakazi ababili esibathola kulesi siqephu na. Ngibonani kubalisiwe okunengi lapha katheni misesemhlanga. Kuyini esikuthola sike sixoxeni ngalokho sikuthola la? Ngithola lapha ukuthi okwakuqala baza kuchumayela iminyaka engu 1260 njalo kuthiwa khona balamandla ofakazi laba ukuthi bavale izulu izulu lingani njalo futhi okunye balamandla okubana baqothule izitha ezijonge ukubana zichithe laba ofakazi ngokunye lapha engikutholayo ngalaba ofakazi. Sinikwe balamandla ukubana bavimbe izulu. Kulesibonelo bani kulokho singakayiphambili sisafuna ayiphambili usaselezini lesizizwe. Kodwa kulesibonelo bani esiqinisa la mazwi kaGatheni. Sinikwe indaba kaElijah. Alright. Ukuthi for 3.5 years ukuthi izulu uElijah wakhuleka izulu langani. Okweminyaka phose 3.5 years. So khona lapho isibonelo esisinikwayo ukuthi amandla la umlimi angasebenzisa umuntu. Ukuthi njengathi namhlanje angasisebenzisa nxa sikholwa
ukuthi sikhuleke izulu lingani. So lawo mandla sikuthola la aphumele izwini ngoba uNkulunkulu esebenzisa umuntu. Okay. So yisibonelelo esisinikwayo. Ngingangezelela ngama comments ebemfuna yana phambili. Nxa ngithinta lapha esinye isigaba sinikwa isigaba sika Mose. Alright. Siyakhumbula ukuthi uMose uyabuzwa nguFaro ukuthi kathi lo uNkulunkulu ngubani. uMose abeseveza ukuthi uNkulunkulu nguye onguye nguyonithumile ukuthi laba bantu kabanjani ngabaphume eGibhite. So sithola lapha okunye sikuthola lapha ilizwi likaNkulunkulu eliveza ngoMose inhlupho lezana ziwele ini amaGibhite amanzi guqule. So sithola amandla elizwi likaNkulunkulu lona lela abalihlaselayo likhuluma izinto zenzakala phakathi kobunzima lingafi lichabalale. So uThixo lo bathandekayo sinikwe lesinye isibonelelo lapha nzathinta ukwenza ukuthi sinika namathuba lapha. Sithole indaba esiyithola kuZechariah chapter 4 eyama-2 olives sinikiwe lapha iqhathaniswa ngo chapter 11 kaSambula ukuthi ilizwi leli kalichabalali ngoba yilo elilokukhanya emhlabeni wonke. Tholile indaba kaThande lapha ukuthi kwazanywa ukuthi lwana ubaba athenga amaBhayibheli amaningi. Ngicizelela nje ekuthini imizamo yomuntu yokuchitha icebo likaMlimo ingabonakala iphumelela. Ikanti ke iphumelela ngamandla nxa yena uThixo esesenza umsebenzi wakhe. Yikho esivezele ukuthi yena ulendlela eziyizinkulungwane ezokubana thina asigcine even sebunzimeni. So ilizwi likaMlimo lapha sithola amacebo kaMlimo engachabalali. Sibe sithinta indaba kaMoya Engcwele ukuthi indaba yamandla kaMoya Engcwele kayichabalali. Siyayithola lapha singayifunda kuZechariah ukuthi amandla kaMoya Engcwele wona lana ayisendulo nxa singawacela namhlanje angasebenza ngelizwi lakhe kuphela nxa uThixo ekhulumile. Uyazi Maphosa nxa uthinta into yena leyo amandla elizwi. Yes. Uverse 5 ukhuluma ngokuthi nxa ekhona ozazama ukumelana lalo leli lizwi kulesigwebo. Yes. Yeah. Yikho kuthiwe uza kwenziwani ngomlilo uzaqothulwa ngomlilo. Singafunda uSambulo 22 kule verse engiyithanda lapha verse 18 kusiya ku19 ukhuluma ngokuthi kangabi khona owengezayo kumbe ophungulayo elizwini likaNkulunkulu. Abe sesithi nxa ekhona oza kwenza lokho kulesigwebo sokuthi ibizo lakhe liyesulwa encwadini. So uNkulunkulu uthi futhi uza kueda uza kungezelela izinhlupho empilweni. Ngifunde inye into lapha mfundisi ukuthi nxa sisithi ilizwi leli lingene emumweni obuhlungu okuhlukuluzwa lokudatshulwa ngicabanga ukuthi kulesigwebo kukhona lokho. uNkulunkulu kasozathule siza kubona sesiyaphambili ngesifundo ukuthi uNkulunkulu kathulanga kanjani ngokuthi ilizwi lakhe liphutshe ngale linqobe. Ngicizelela lapho mfundisi okunye ngikutholayo ngicizelela kulokho okhulunywa uMrs Mhlanga. Leli lizwi ngenxa yamandla elilawo lapho elichunyayelwa khona kumbe lapho elifundiswa khona abaliphikayo kulesijeziso abalamukelayo bathola ukuphila. So kaliphonga ukuchunyayelwa nje kuphonga kuthiwa khona into ephonga ukudlula kodwa umuntu ongalamukeliyo leli lizwi kungakhanya sengazathi indaba iphelile kwakhona lapho kodwa kuNkulunkulu ilizwi leli kalikhulunywa ngeze. uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa likhulunywa umuntu lo muntu alamukele. Yebo. Siyabonga besathi yaphambili. Yes. uJeremiah ngo5 verse ka14 uyasekela lokho ukukhuluma ngakho ukuthi leli lizwi bheka ngizakulenza libe ngumlilo ngaphi emlonyeni wakho wena lina libe zinkuni. Amen. Nansi indaba liza kudla liqede du okuveza ukuthi liletha kwahlulela ebantwini bonke abaliphikayo kodwa liletha impilo kubo bonke abanjani abalamukelayo. Ukugcizelela mfundisi ubamba silokho sithinta indaba yabofakazi. Ngibuya lapha kuJohn 5:39 uJesu uthi imibhalo yeTestament elidala yiyo efakaza ngami. Abe seveza kuMateyu 24 andithi lokho esikhuluma ngabofakazi uthi futhi leli vangeli liza kumenyezelwa libe yibufakazi emhlabeni wonke. So sikhuluma ukuthi ilizwi
yilo elisivezela ngubofakazi. So nxa sichumayela ivangeli siyabe sifakaza ukuthi leli vangeli lombuso kalisoze lichabalale. AmaKristu amaningi bathandekayo sesizwile ngala AmaKristu amaningi bathandekayo sebemphonisele khatshana iTestament elidala bathi leli dala lisasebenzi kasiqine ngelitsha. Amazwi anje alengozi bani sengizwile ngokuthi lifaza ngobani ngoKristu ukuthi ngizwe ukuthi alengozi bani kakhulu. Ingozi enkulu ekhona Yeah. ngeyokuthi njengoba sinanzelela ukuthi iTestament elidala yilo eliyisiprophet, yilo elikhuluma izinto ezigcwaliseka kuNew Testament. So okuyikuthi nxa singabeka eceleni iTestament elidala, lokhu okuku Testament elitsha kasisoze sikuzwisise ngoba akukho lapho esikuthatha khona. Kuyasiqinisa uMrs Mhlanga uke watsho laphana ukuthi nxa sibona izinto ezigcwaliseka kuTestament ezikhulunywa kuTestament elidala zigcwaliseka kuTestament elitsha, kuyasiqinisa njalo kusinika isibindi sokukhuluma ukuthi leli lizwi likaNkulunkulu kasilobhuku nje ngoba izinto ziyagcwaliseka. Manje ke singasala le Testament elitsha kuphela, akusela lapho esikuthatha khona sibona izinto zigcwaliseka. And enye ingozi enginanzelelayo yikuthi kulama chances amanengi okuzwisisa ivese kuNew Testament ngendlela engayisiyo, ugcine kuphuma imfundiso engayisiyo kumbe idoctrine elingayisiyo ngenxa yokubana weyame kuphela kuNew Testament. Kodwa ungayithatha uvela la ku-Old Testament uyibone siyagcwaliseka kuNew Testament, le doctrine ephumayo idoctrine eqondileyo. So sinanzelela ingozi ekhona khathesi imfundiso zamanga eziningi ziphuma kuNew Testament, especially encwadini zikaPaul, ngenxa yokungazwisisi lokho okwenzakala okubhalwe ku-Old Testament. So kuhamba konke akwehlukaniseki. Okay. Siyibambe kahle imfundiso eziningi ziphuma kuNew Testament ezamanga. Kumbe ukungazwisisi iNew Testament kwenza umuntu abe nemfundiso engayisiyo. Kodwa iNew Testament kayilamanga. Amen. Akungikhangele uSamulo ngo11 verse ka3 lo Samulo 12 verse 5 and 6 lo Daniel 7 verse 25. Amanye angikhona nginqe singachala ngamakhanda. Samulo 3 yeah verse 7. uSamulo 11 verse 3. 11 verse 3. Yeah. Okhuluma ngokugcwaliseka ukuthi sizwe ukuthi ezinto eziletha ukugcwaliseka eziphi kwalama verse. Samulo chapter 11 verse 3. Yeah. Ofakazi bami ababili ngizabanika amandla njalo bazaprofeta insuku ezi 1260 begqoke amasaka. All right. Yana ku 12 verse 5 lo 6. 5 and 6. Okay. Wazala indodana umntwana wesilisa ozabusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Umntanakhe wahluthunelwa phezulu kukaNkulunkulu. Phezulu kuNkulunkulu. Sorry. Wazala indodana umntwana wesilisa ozabusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Umntanakhe wahluthunelwa phezulu kuNkulunkulu lasesihlalweni sakhe sobukhosi. Wesifazana wabelethela enkangala endaweni eyayilungiselwe nguNkulunkulu lapho ayezagcinakala khona okwezinsuku ezi 1260. Ufundo 14 verse 14. Verse 14. Wesifazana lo wayephiwe amaphiko amabili okhozo olukhulu ukuze andizele endaweni ayilungiselwayo enkangala lapho ayezagcinwa khona okwesikhathi lezikhathi lengxenye yesikhathi lapho inyoka eyayingeke ifike khona. uSamuel 7:25. Daniel 7:20. Daniel 7:25. Right, Daniel 7:25. Iza kukhuluma okubi ngophezulu konke incindezele abangcwele bakhe. Izame ukuguqula izikhathi ezimisiweyo kanye lemithetho. Abangcwele bazanikelwa kuyo okwesikhathi esithile. Izikhathi
ezilengxenye yesikhathi. Alright, nxa sikhangele amavesi lawo ubuthathu bawo, yini ethanda ukuhambelana kulezi zikhathi zeziprofit esizibala lapha? Okay. uDaniel lapha lo John obhala usambulo baletha isikhathi esifananayo ngendlela ezijiyeneyo. Zonke izikhathi lezi zikhomba esikhathini sinye i-1260 years. So nxa kukhulunywa lapha nge-42 months siyakwazi ukuthi iBhayibheli kalitsho ukuthi inyanga ilensuku ezi-29 kumbe 28 kumbe 31. eBhayibhelini amalanga akusenyangeni eyi-1 ayi-30. So 42 months singa times ngo-30 siyabuyela ku period efananayo iye-1260. Then kulethwe indaba laphana eye-time times le half a time. I-time ngomnyaka okuyi-360 days. Times iminyaka emibili. Half a time i-half yomnyaka. Unga-eda futhi lezi nsuku ziyasibisela ku period efananayo iye-1260 years. Iye-dark ages. Okuyisikhathi lapho okwasuswa khona iBhayibheli ebantwini kwalethwa imfundiso zamanga ezinengi ezathatha indawo yelizwi likaNkulunkulu. So ngamafitshane kwafakwa imfundiso yabadala ngalesi sikhathi ngenxa ubana iBhayibheli eliyikukhanya la selisusiwe ebantwini. Okay. Uyakwazi gatsheni ukuthi okundithathekisayo ukuthi kwenzakalani. Ya, kwenzakalani ebantwini nxa ilizwi likaNkulunkulu lingasuswa. Okay. Sibona kuphakama imfundiso yomuntu. Yes. And nxa imfundiso yomuntu iphakama, lo ofuna ukumelana layo uyabulawa. So sibona nje i-chain iketane elisithungamelela kulesi sikhathi othe sasibizwa ukuthi isikhathi somnyama, dark ages. Kwakusabizwa ngalona leli bizo ngoba number 1 ilizwi likaNkulunkulu lasuswe ebantwini. Yeah. Umbuso wawukhona ngalesiyana isikhathi wawusithi ilizwi likaNkulunkulu le ongalichasisa ngabadala bebandla. So abantu nje babengavunyela ukuthi iBhayibheli babe lalo ezandleni zawo bazifundele. Number 2, kwaba lo kubulawa kakhulu kwabantu abaningi ababemelana lemfundiso yomuntu eyayisithethe indawo yelizwi likaNkulunkulu. So yikho lapha umlobi asivezela khona ukuthi amaqiniso amaningi kakhulu agqibeleka. Amaqiniso afana leqiniso lokubungcwele besabatha likaNkulunkulu. Anti sivezile ukuthi ufakazi lo ofakazi laba bafakaza ngesisusa lempande zemthetho kaNkulunkulu. Kodwa sibona lapha imfundiso zabantu seziyizwe ezithatha indawo yelizwi likaNkulunkulu. Kambe khonokho singakuthola yini esikhathini salamhlanje imfundiso zabantu? Kakhulu umfundisi. Ngaqamba ukuthi kuyini esekubona esikhathini sethu. Yes, ngoba isikhathi sona lesiswe savula sahle savuba ligedi lemfundiso zonke ezingekho elizwini. Eyinye imfundiso umfundisi ebuyayo imfundiso yokuqhakatheka yobungcwele besande besonto yangena ngasona lesi sikhathi kubekwe eceleni sabatha le 7th day. Eyinye engiyibona ivela kakhulu eyiwela amandla ikakhulu eme ku tradition mfundisi indaba yabafileyo. Siyayikhumbula indaba ye controversy aveza ukuthi uSathane amanga oqala isemoni yokuqala yamanga ichumayele emuntwini ukuthi umuntu kayikufa lo. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lithe umuntu uyakufa. So lezi insuku amaKristu agijime phethe iBhayibheli. Kodwa even ezimfeni siliphethe silifunda kodwa sikhulume lokho kuphambene lentando sithi ofileyo useyezulwini useye paradise nxa edenze kuhle kumbe useye epurgatory kuyalungisiswa abesedlulela ezulwini. So ngezinye zemfundiso umfundisi esingazitholi zisekelwa umbhalo. Sikhonapho ukuyelekelela umfundisi wami uGatsheni ubethinta ngesiprofeti laphana senzele ukuthi kubabukeli labalaleli kusincedise ngunumbers lo Ezekiel bayathinta nje ukuthi usuku olulodwa lumele umnyaka. So khona kuyana kuyasincedisa
isikhathi lesi kade sikhulunywa ngaso isikhathi sokuhlukunyezwa kwamaKristu ese1260. So ngike sembuya nje kundaba kade ithintwa nguMrs Mhlanga ukuthi imfundiso yomuntu ingaba yiyo ethatha indawo kule Bible. Kucina abantu bekholwa kiyo, kodwa ke thina sinikwa iBhayibheli ukuthi yilo mele sichithe amathuba singayekethisi babukeli labalaleli ukufunda iBhayibheli. Singayekethisa sizalalela umuntu kule Bible kulokubana silalele iBhayibheli elilo lisikhomba izikhathi elilo futhi elisivezelayo ukuthi kade singaphi kwesikhathi. Akungikhangele uSamlo 11 verse 7 kusiya ku9. Sambulo 11 verse 7 7 kusiya ku9. Evula khona apha mfundisi. Yes. Kulenye indaba eyokuthi ngenxa yokubana sisindiswa ngomusa akusafanelanga ukuthi sigcine umthetho kaNkuluNkulu. Ngenye yezimfundiso ezingozi ezalethwa ngalesi sikhathi sokuthi hayi osokuletha konkwano bekukhulunywa uMrs Mhlanga indaba yesabatha likaNkuluNkulu. Labe kweceleni khathesi sokungani ukugcina imithetho kaNkuluNkulu sigcinela ukuthi sisindiswe. Kanti imithetho kaNkuluNkulu sigcina ngoba sisindisiwe. Ziningi imfundiso zamanga ezinye zigoqela impapathizo ngokuchela amanzi, ezinye ngokudlulisa phansi kweflegi, ezinye ukucwilisa kathathu ka7. So kule mfundiso eziningi kakhulu ezalethwa ngalesi sikhathi. Ngeindlela abalaleli izikhulumisana bona zikhulume lapha okaMhlanga lokaGatsheni basiqinisa ukuthi kaseyameni elizwi leBhayibheli kuphela. Funa silandele amasiko abantu ale mfundiso eziphambene leBhayibheli. Siyaphambili ngaleli lizwi kaNkuluNkulu sikhangela ke uSamlo 11 verse 7 kusiya ku9. Kuza kuthi lapho sebeqedile ukuprofetha kwabo isilo esaphuma emgodini ongelamkhawulo sizabahlasela sibehlule sibabulale. Izidumbu zabo zizalala emgwaqweni wedolobho elikhulu okokuthi ngokulinganisa libizwe ngokuthi Sodoma leGibhithe lapho lenkosi yabo eyabethelwa khona esiphambanweni okwezinsuku ezintathu lengxenye yosuku abantu abavela emihlotsheni yonke yabantu lasezizweni zonke lasezindimini zonke kanye lasezizweni zonke bazakhangela izidumbu zabo bale ukuba zingcwatshwe. Sisananzela bana ulimi bathandekayo luba ngumfanekiswa ngithi amavesi la abika ukuthi kuza kwenzakalani ngabofakazi ababili bakaNkuluNkulu. Umzamo banezwa ngohulumende waseFrance ubana kususwe ilizwi kaNkuluNkulu lona laphumela njani. Asixoxeni. Okokuqala mfundisi ukubulawa kwabalabo ofakazi ukuthi ungafunda imbali ithi ngo1793 ilizwe leFrance layenza ideclaration lenza isimemezelo ukuthi bona njengesizwe njengenation kabamkhulu uNkulunkulu bathakula uNkulunkulu. So ukubulawa kwabofakazi laba babili kuqala khonapho ekwaleni ubukhona bukaNkulunkulu. Sibona amaBhayibheli esaliwa kuthiwa echiswa ezitridini yikho leyana isiprofeti sithe izidumbu zabo asoze zingcwatshwe. So imbali yasitshela ukuthi iFrance yachisa amaBhayibheli ngesikhathi lesiyana seFrench Revolution. Amanye kuthiwa ayebotshelwe emabhizeni, kuthiwa kulelinye labotshelwa emsileni webhiza lagijima iStreet amapheje edabuke siyalelayo. So khona lokho kuyasinika ukuthi lo fakazi kwakungani babengani sebebulewe ngoba iBhayibheli laliwa complete lachiswa lo uNkulunkulu ngokwakhe waliwa. Mfunde into umfundisi eyazanywa iFrance ngasengisesaba kuthiwa bazama ukuthi nje iweekly cycle. Alright. Anti imbali sithe ofakazi laba basinika isisusa yento yonke. So imbali yokuthi iviki ilensuku eziyisikhombisa yikho kufakazwa iOld Testament. Kuthiwa laba abajinji bazama ukuguqula ukuthi hayi iviki lethu lamalanga ayilishumi
So ngeday yechumi kuphela iviki kuthiwa lelo langa lalidedicathwe kunathenle kugidendle kwenzeni yonke incithakalo ngayo. So ngase ngicabanga ukuthi nxa umuntu angavelale mfundisi ukuthi uNkulunkulu ukhona kuthi ukuthi yena unguNkulunkulu. Singavele sale ukuthi kulomdali ophezulu kwethu kuthi ukuthi thina yithe sivuka sibe ngoNkulunkulu anje yabona ukuthi lapha sebele yabo indlela yokuqhuba isikhathi eyi10 day cycle. So ilizwi likamlimi silibona li challenge kakhulu iFrancis sala ukuthi uNkulunkulu akhonzwe. Okunye sikutholayo lapha ukugcizelelo kulethwa nguMrs Mhlanga sithola indaba yesiprophet esikhulunywe nguDaniel kungenzakala. So ngezinye indlela lapha sithola ukuthi umlimi ukhuluma esebenzisa abantu kungenzakala ilutho okungakayenzakala. iBhayibheli lisivezela okuphambili lalokho okuza kwenzakala izehlakalo ezazenzakala. So ngempela lapha esikuthola ukuthi asilethembeni iBhayibheli silithathe linjengoba linjalo li Old Testament le New Testament lizasincedise ukuthi kuke kwathintwa lapha kumavesi esiwabale kuthintwe ngendaba yeSodom. Ukuziphatha kweSodom siyakukhumbula ukuthi ukuziphatha ukungaziphathi kweSodom leGomora nxa kungena izihambi sithola abantu beSodoma ngenxa yokuthi basebephile bubini lemanyaleni sebefuna ukuthi izihambi ingilosi leziyana abalale lazo. So khona kuyana kuveza ukungaziphathi indaba yeSodom. Indaba yeGibhithe ke ngoba kuba le iGibhithe leSodom lapha iGibhithe ngayimelene. iGibhithe ngicizelela kulokho okade kuchiwo nguMaphosa. iGibhithe imelele ukuphika uNkulunkulu. Ukuphikana ke wakuphika lapha. Atheism ukuthi abantu baphike ukuthi akula uNkulunkulu bese befaka ezinye izinto ezikhonzwa njengaboNkulunkulu. Kodwa into eqhakatheke kakhulu lapha ukuthi iGibhithe imele ukwala ukuthi uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba akekho. Ngithanda ipoint yakho umcijo wakhe ukuthi nxa kusali ukuthi uNkulunkulu ukhona ngoba umuntu wadalwe lesikhala vele sokufuna ukukhonza uzabe kolunye ulutho oluzathatha indawo kaNkulunkulu lube yisisithixo. Anti siyakhumbula ukuthi eGibhithe kwakukhonzwa imfula River Nile kukhonzwa inkomo. iFrance imbali yeFrance kuthiwa babeka gatsheni umama okuthiwa yigoddess of reason. Kuthiwa walethwa ukuthi abantu bonke kabakhothame kuye. Ngike ngasacabangisisa lapho ukuthi kungani kuthiwa yigoddess of reason. uNkulunkulu angasuswa mfundisi umuntu sala sike sathinta ukuthi uyabe ngani nguye uNkulunkulu nguyosezilawula. So kuyabuya ukuthi lokho engqondweni yakho lokho kucabangayo yikho ongakukhonza yikho kuyikho. Ngangixoxa lo umuntu omutsha sikhuluma ukuthi liyini iqiniso. Ubekhuluma ngokuthi akula uNkulunkulu ethinta ukuthi uNkulunkulu usengqondweni yakho. So ngicabanga ukuthi into le uSathane wahle wayihlanyela kusukela eFrance lapho ukuthi abantu bakhonze imicabango yabo lalokho abakulethe emicabangweni. Nxa ngicizelela ukukhulumayo Mrs Mhlanga sikusondeze eduzo kwinto lokho sithola ukuthi njengoba esitsho imfundiso lezi ezahlanyelwa nguSathane lakhathesi zikhona. Ngandlela bani khathesi singabe sivuma ngemilomo ukuthi uNkulunkulu khona kodwa ke izenzo zethu yizo ezichoyo ukuthi lokho esikukhuluma ngemilomo yikho kuyini ngoba umuntu nxa evuma ukuthi kuloNkulunkulu okukhangelelweyo yikuthi alalela uNkulunkulu. Kodwa nxa ngivuma ngomlomo ukuthi uNkulunkulu khona bese ngisephulisa abatha lakhe bese ngithatha abafazi babanye ngingakuqamba konke lokho yana kuveza ukuthi hayi ngivuma ngomlomo kodwa inhliziyo yami lengqondo yami ekukholwayo ukuthi uNkulunkulu kakho ngoba okwenzakalayo nxa uNkulunkulu engekho
umuntu kulapha aqalisa khona ukuzenzela umathanda. So kuthatha ukuthi umuntu uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ukhona. So ngenye indlela kususwa iBhayibheli ezandleni zabantu ngoba kudinga ukuthi umuntu azenzele umathanda, kudinga ukuthi umuntu enze okwakufunayo. Kodwa sesifundi bana leli Bible lachaka ezitrishini lachiswa lenzo yonke into. Kambe lahlala linjalo yini? Ake usifundele uverse ka11. Sibona ukuthi siqhathanisa le ndinyayo ethi ufuna ekhana ukuthi yena leli Bible lizakuma kuzobe njani phakathi. U11 uthini? KuSambulo 11. Yes. Verse 11. Yeah. Kodwa emva kwalezo nsuku ezintathu lengxenye yosuku Right. umoya wokuphila owavela kuNkulunkulu wabangena basebesima ngezinyawo zabo, kwathi labo abababonayo bachaywa luvalo. Utha lo moya lo okaNkulunkulu wayengena obani? Ngizathanda ubana ngikuzwe lokho. Wayengena obani? Basebesima ngobani abamayo? Basebesesaba kakhulu ngobani basebesesaba kakhulu? Asike sixoxele indaba, sike sizwe ukuthi ngemva kwe-18th century ngemva kwalokho izehlakalo ze-France Revolution kunokwenzakalayo. La madoda ayeqine othiwa ngoVoltaire awecanga ukuthi bazawuthini, kuyini okwenzakalayo asixoxele. Kungipha umpikitsha wamathambo lawana ayesesihotsheni ukuthi umoya kaNkulunkulu avusa. So umoya kaNkulunkulu wangena phakathi kwabofakazi labo, ngoba siqeda ukuxoxa ngokuthi iBhayibheli lalidatshuliwe lenziwa konke lokhu, labalikholwa babulawa kwesabeko. So sibona umoya kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu engeke ehluleke, lelizwi lakhe njenge memory text lingeke liphele limiswe. Sibone vuselela futhi ilizwi lakhe lisima ngenyawo libuyela ebantwini. I decree kuthiwa lithinte enye into emandisa ukuthi ungasusa ilizwi likaNkulunkulu emuntwini, umuntu uba yinyamazana futhi. Kuthiwa iFrance ububi baqonga njengoba kuthinta iEgypt leSodom. Marriage institution abantu kwagcwala incithakalo. So lapha kuthiwa kwasebebona ukuthi hayi lapho uNkulunkulu uyadingakala. Babuyela bahlala phansi liyana ya ulungisa umthetho lwana, kwavunywa ukuthi lwana umthetho ukuthi akula uNkulunkulu ususwe, abantu babuyele ekukhonzeni. So nge-18th century kwesibona khona mfundisi kubuya kuvuswa ama-Bible societies amaningi. I-British Foreign Bible Society ifonywa ukuze amaBhayibhili aprintwe ngobunengi bawo agcwala umhlaba wonke. So yikho kutshiwo isiprofethi leso ukuthi umoya kaNkulunkulu wabangena bama ngenyawo. Lakathi semfundisi ukugcizelela amaBhayibheli asegcwele, ngitsho lemafonini sesilawo. Lapho esihamba khona ukusivezela ukuthi umoya kaThixo uvuka ufike ume njalo, ngoba ilizwi lesithe thina vela lisoze life ngoba nguThixo lo. Bona sebecabanga ukuthi ngendlela zabantu thina siyabe sesicabanga ukuthi sokuphelile ngoThixo. So yikho sikuthola lapha esifundweni ukuthi iBhayibheli liyakuma, utshani buyanjani buyabona, kodwa ilizwi likaThixo limi ingunaphakade. Kuze kungikhumbuze even indaba kaMateyu chapter 24 verse 35 ukuthi umhlaba lakho konke kuzadlula kodwa ilizwi liyakuma ingunaphakade. Amahubo 119 verse 89, lo 111 111 lo verse 7 to 9 uncindezela njani osanda ubana ukhulume ngakho kathesi? Ngithanda ukugcizelela akade bekutsho umfundisi. Nxa ofakazi ababili bethola impilo, ama-Bible societies evulwa laphana. Sinanzelela ukuthi ngomnyaka ka-1804 kwavulwa i-British and Foreign Bible Society. Ngomnyaka ofananayo oka-1804 Bible Society of Basel. Ngomnyaka ka-1805 Bible Society of Berlin. Ngomnyaka ka-1814 Bible Society of Holland. Mnyaka ka-1815 Bible Society of Norway. Kusiya. So sithola iBhayibheli lapha seliprintwa. Usesufakazi. Ngamandla amakhulu.
So ngithathekiswa lapha ikugcwaliseka kweBhayibheli ukuthi nxa lisithi iBhayibheli ofakazi labana babuya baphila kugcwaliseka ngama-Bible Society. Khathesi silalo sibambile iBhayibheli lapha lomunye ngolimi lwakhe kungenxa yokuvuka lokuphila kwabofakazi. Aphosa uzothela semafonini abenxini phela amaBhayibheli ayedlula 4-5 kakhulu ayehlukene ama-versions ahlukeneyo. Sure. Lingakhohlwa futhi lokuthi ilithuba lelo kwavuka khona ama-missionaries. Bantu William K baya e-India bechumayela ivangeli, Joseph Wolf behamba umhlaba wonke bechumayela ivangeli. So yikho okugcwaliseka kwesiprofeti ukuthi ofakazi laba ababili bavuka bama, yikho sibona ivinomofat ivangeli buye eAfrica ligcwala umhlaba kakhulu. Yeah. Siyabona sithi lamadoda la kazange acicwiza zangame abaningi baqedwa ngomalaria baqedwa zinyamazane ezibuhlungu kodwa balihambisa ivangeli ngamandla amakhulu. Amavesi sithe siwabale athini? Verse 8 and 9, ilizwi lakho o Jehova kalipheli lanini limi liqinile emazulwini. Yes. Kalipheli. O7 no 8 7 and 8. Imisebenzi yezandla zakhe ithembekile, ilungile. Zonke iziqondiso zakhe ziyathembeka. Zimi kaziguquki nini lanini. Zenziwa ngeqiniso langobuqotho. Lama verse aqinisa njani mana iBhayibheli mesithembe na? Lapho sikuthola emfundisi ukuthi iBhayibheli kumele silethembe kaliguquki. Yeah. Limi ingunaphakade njengoba sithinta ukuthi zonke ezinye izinto zikathinta uMateyu 24 ukuthi izulu lomhlaba kuyadlula kodwa ilizwi likaThixo limi ingunaphakade. So lapha sinika ukuthi ilizwi likamlimo ngaze bazamile lapha sithe sibala lapha beFrench Revolution ukulincindezela. Alincindezeleki lilamandla amakhulu istimela kumele ukuthi ophambili asuke ngoba istimela nxa sibuya sinyathela konke sichiye kungela lutho. So leli lizwi limi kaliguquki. Uvoltaire wake wazama ukuma phambi kwalesi stimela kuthiwa wake wathi uhlale sizwa kuthiwa isikristu lesi sasekelwa amadoda ali-12 yena ufuna ukutshengisa umhlaba ukuthi indoda eyodwa yenelisa ukuyichitha. Wehluleka kodwa mfundisi, yikho silibona ilizwi likamlimi liphutsha ngale. Yena uVoltaire siyaphansi sife ngcwatshwa, ilizwi likamlimo lisprouta limemetheka ligcwala indawo yonke. Yeah. Awumfundele uSambulo 14 verse 6. Psalm 14 verse 6. Sambulo 14 verse 6. Yes. Khona pheduze. Ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni. Ilevangeli elingapheliyo ukuba ilichumayele kulabo abahleze emhlabeni lasezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini. Njengoba sifunde okuningi maqondana laleli qiniso bathandekayo. Iqiniso leBhayibheli. Kuyini esikuthola kathesi uSamuel 14 verse 6 okuvumelana le ndawo esikhathi sixoxa ngayo selokhu siqalisile? iBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu esilitholele inqoba kulokho esixoxe ngakho. Siyathola ukuthi ekucineni lapha lizanqoba ngoba lizafinyelela wonke umuntu, bonke abantu, zonke izizwe, zonke indimi. Lizachunyayelwa ngamandla amakhulu. Lona lelo kanye belokheleza ukuthi linyathelwe phansi. Alright. Mina engikuthande kakhulu lapha gatsheni ukuthi umlobi uhle wathi livangeli lapha phakade. Amen. Sivezile vele ukuthi ilizwi likamlimo limi iphakade. So kutsho ukuthi lilokhe lichunyayelwa kusiya phambili. Kalisoze lime, kalisoze limiswe yilutho. Okunye sikutholayo lapha isikhuthazo kubabukeli labalaleli. Sinikwa inkuthazo kubana kubo bonke abantu kithi sonke esidlula emlilweni ekulingweni ngenxa yokumela uKristu. Ithemba lethu linye ukuthi sizanqoba. So kasiyaleni sigagadlele elizwini. Awumfundele u15 usiyafika uhlefika ku19. 15 kusiyafika ku19. Yeah. Verse 15 usiyafika verse 19. Ingilosi yesikhombisa
yakhalisa icilongo layo kwasekusiba lamazwi amakhulu ezulwini ayesithi umbuso wasemhlabeni usube ngumbuso wenkosi yethu loKristu wayo njalo izabusa kuze kube nini. Abadala abangama-24 ababehleze ezihlalweni zobukhosi phambi kukaNkulunkulu bathi mbo phansi ngobuso babo bakhonza uNkulunkulu besithi, siyabonga Nkosi Nkulunkulu somandla okhona lwayekhona njalo, ngoba usuwathethe amandla akho amakhulu njalo usuqalisile ukubusa. Izizwe zazithukuthele, lolaka lwakho solufikile, isikhathi sokwahlulela abafileyo sesifikile kanye lesokuvusa izinceku zakho abaprofeti labangcwele bakho kanye labo abalihloniphayo ibizo lakho, abancinyane labakhulu, kanye lesokuchitha labo abachitha umhlaba. Verse 19. Yeah, verse 19. Emva kwalokho ithempeli likaNkulunkulu lavulwa ezulwini, phakathi kwethempeli lakhe kwabonakala ibhokisi elingcwele lesivumelwano sakhe, kwasekusiba lokuphazima kwemibane lokudindizela lokukhwaza kwezulu lokuzamazama komhlaba kanye lesiqhotho esikhulu. Sizawuba yini isiphetho sale impi enkulukazi ephakathi kukaKristu lomubi na nxa uphondo selokhala? Lalokhu okwabonwa nguJohane kuzulu elivulekileyo, kuyini sikufundayo ngalamavesi? Sifunde kulama vesi mfundisi ukubana imbuso yonke khona iza kugobela umbuso omiyo engunaphakade. Esikuthintileyo kundinyana ethu okwaziwa ngekhanda kwaIsaya ukuthi utshani buyabuna kodwa ilizwi likaThixo limi ini ingunaphakade. So yonke imbuso bathandekayo, ungabe uyabusa ungabe phakathi kwa umbuso, ngifisa kubabukeli labalaleli sizwisisa ukuthi konke lokhu kuzadlula. Kulombuso ongeke uchabalale oza kunqoba engunaphakade. Ngezinye indlela lapha sitshela ukuthi uJesu uyanqoba, isitha siyanqotshwa. So thina singakhetha ukuba sehlangothini lukaKristu, siyakunqoba ingunaphakade. Siyabonga. Lapha okungezela kulokho okutshiwo ngumaphosa engufunda yilokhu mfundisi ukuthi empikiswaneni le enkulu kangaka esiphakathi kwayo uSathane uchallenge uNkulunkulu. Siyakhumbula even ku-wilderness temptation ukuthi yena ubesezenze ngani umhlaba lo ngowakhe, kodwa sibona nje umaphosa sitsho umhlaba ubuyela esandleni somnikazi owawudalayo wawuhlenga uJesu labantu bonke. Then abesesithi lapho uJohane ngasebona umchokocho wesivumelwano lapha izulu livulwa. Umchokocho wesivumelwano singafunda imbali eku-Exodus 25 sesiyaphambili ngendaba yethempeli. Ikhuluma ukuthi umchokocho lo wawusiba phakathi kwawo kwakusiba lo mthetho kaNkulunkulu. So yikho uJohane akutshoyo ukuthi phakathi komthetho kwe-ark le nxa kulo mthetho kaNkulunkulu kutsho ukuthi umi phakade. Lanxa phansi lapha mfundisi umthetho kaNkulunkulu unganyathezelwa wabethelwe esiphambanweni, kakusasebenzi, kakulandaba ukuthi ukholwane, kodwa ilizwi limi lisithi umthetho kaNkulunkulu umi phakade. Omunye wathi ekhuluma mfundisi wathi lo ufuna ukwesula umthetho kaNkulunkulu kumbe ufuna ukuwususa kaqala ezulwini ayengena endlini engcwele aphinde adlule aye kwengcwele lapho kulomda ngoba afika sunduza umdala abesevula asusa umthetho kaNkulunkulu. Khona lokho kuyasivezela ukuthi kuyimzamo yomuntu olomcabango ofipheleyo ukumelana lentando kaNkulunkulu. So intando kaNkulunkulu iyakumi phakade kayiyo kumiswa yilutho. Ngigcizelela khonapho lapho sifika esiqongweni sesifundo asifika kulesi sigaba lesi ngoba besifunda ngempikiswano phakathi kwelizwi likaNkulunkulu lemfundiso zabantu. Lapha sesivezelwa ukuthi
ilizwi likaNkuluNkulu yilo eliza kunqoba. Amen. Ayisiyo imkhuba yabadala. Nxa uvulwa umtshokotsho wesivumelwano, kayisiyo imkhuba yabadala ebonakala iphakathi kwe-Ark of the Covenant, kodwa kubonakala umthetho kaNkuluNkulu, ilizwi likaNkuluNkulu. So ukukhuthazana lababukeli labalaleli, hayi kaseyameni emfundisweni eziseBhayibhelini, singayami emfundisweni ezivela engqondweni zabantu, imfundiso ezivela kubachumayeli ezingavela eBhayibhelini. Qakathekile kakhulu njalo kuza sichiya siku-safe side ukuthi sibe ngabantu abafunda ilizwi likaNkuluNkulu izikhathi zonke, njalo silandela lokho kuchiwo ilizwi likaNkuluNkulu, ngoba kuningi okufundiswa ngabantu yimikhuba yabadala engekho eBhayibhelini, sikuqaphele. Okunye mfundisi esikutholayo lapha, sinikwe kubabukeli labalaleli inkuthazo ukuthi siyebala the book uGreat Controversy, impikiswano enkulu, chapter 12 sisiya ku chapter 17. Kuza sincedisa ukuthi yebo ngempela kuzanyiwe ukudilizela phansi esithi thina ngamanxusa kumbe ngamagosa kaKristu. Kwehlule ngoba silokho sibona iBhayibheli lokho lisala lokho limile, ofakazi laba ababili ngeke babhidlizelwe phansi. Even singananzelela impilo kaMose, anti siyakhumbula ukuthi ukhulele eGibhithe, kwakubulawa abantwana bonke, kodwa sithola uMose ekhuliselwe eEgypt. Ekugcineni nguye okhipha abantwana bakwaIsrayeli ngaphi? eEgypt, ebaseKenani. Lo Joseph ngokufana naye simthola bemjikele egodini, kodwa uJoseph ofana naye ekugcineni usiza imuli yakwabo sokulendlala. So babukeli labalaleli, asiyethembeni iBhayibheli. Siyabonga. Awakho ugcina kahle sikhulile. Ngifisa ukukhuthaza ababukeli labalaleli ukuthi kasiyene elizwini likaNkuluNkulu. Sizinikeni amathuba okulihlola. Lanxa kungachunyayelwe enkonzweni ezithile siyabe sikizo, kasifanele labeBeria. Amen. Ababefika ngekhaya bahlolisise ukuthi kanti lezi zinto vele ezinjalo yini. So ngiyachallenge umunye lomunye wethu ukuthi kasizifundeleni ilizwi. Sizwisise umoya oyingcwele ukhona ukuthi asichazele imfihlakalo yelizwi likaNkuluNkulu. Singeyami ekuncazelo yabachumayeli labafundisi bethu mhlambe bayikhuthe layo indaba. Thewethu sikhuleke. Siyabonga, asibeni lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, kalibongwe lidunyiswe ibizo lakho. Sibonga ukuthi ensukwini ezifana lalezi ezokuphela uSathane esitha kangaka ilizwi lakho, sibonga ukuthi usibisele kilo. Njalo imbali siyayibonga kakhulu, iyaveza ukuthi ilizwi leli kalikumiswa ngumuntu ngoba wena usomuntu nguNkulunkulu. Sicela ukulikholwa leli lizwi, sicela ukulifunda silikholwe, sibe le-anchor, sime siphile ngalo, ngoba uthe umuntu kaye kuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni wakho. Sikhuthaze njengamaKristu labantu abakho bonke, sengathi singayithanda intando yakho silizwisise bese siphilela wena, silungele ukuza kwakho kwesibili. Sibonga ukuthi isiphetho sendaba siyacaca, wena ngumnqobi, uvuma sonke sithatha uhlangothi lokuma lawe, sibe sesizuza impilo ephakade. Ngayo uJesu siyabonga. Amen. Amen.